Ako želite zlobu, znajte sad svi, najokrutniji ljudi na svijetu smo mi. Ako tražite gnjusne, najgore i zle, ništa spriječite sleće, pa uživajte. Jedan od ovih bit će gori od svih, pa Da ne odgađamo, evo ih. Ja sam Rodni i dolazim iz Južne Dakote, doma predivne planine Rushmore, za sad. Ja sam doktor Heinz Doofenshmirtz i volim jednoroge i duge. Čekaj, ko mi je zamijenio? Ja sam doktor Deminutiv i nemam Napoleonov kompleks. Napoleon je imao kompleks mene, ne ljutite me. jasno pravila mafina poznaju svi. Da bi zlikovac bio, prenizak si ti. Zato ispadaš. Ne možete to učiniti. Da, možemo. Zašto? Jer smo zlobni. Zlobni, zlobni smo mi. Oprostite, je li ovo put do pozornice? Netko nam se kasno prijavio.